Халкыбызда изгелек эшләлә һуга хал, халык күрер. Халык күрмәһә, балык күрер дигән һүз бар. Йыйыннарда яраусылар яхшы кешегә төбәп, кайһы гына икән ырыуың затың, арыслан кеүек күренә сифатың дип йырлаган. Адәми затты үҙен белгәннән алып яшәешендә изгелек явызлык, яхшылык яманлык төшенсәләре оҙатып килә. Холык фигыленә, кылган гамәленә карап яхшы кеше тиҙәр, адәм түгел дигәндәре лә бар. Бөтә яхшылыктарҙың сығанағы атай-әсәйеңде яратыуҙан, олоно оло тип белеүҙән башлана тигән аҡыл эйәләре. Киңерәк ҡарағанда асылда һүҙ атай-әсәйең, туғандарың, ауылдаштарың, халҡың тәрбиәһе әһәмиәте тураһында әлбиттә. Үҙегеҙҙең нәҫел-нәсәбегеҙ тураһында, шәжәрәгеҙ тураһында нимәләр беләһегеҙ? Біздің атайдың бір туған ағаһы Зариф Ниғметович та біздің шәжәрә булған. Ул беҙгә өндәшмәне элек. Үҙе эшләгәндә лә пенсияға сыҡҡаста 80 йәшенә беҙҙе йыйып алды, юбилейне. Шунда әйтте, мына миндә шәжәрә бар, Хисмәтуллиндарҙың тоҡомоноң, шул шәжәрәне мына мин һеҙҙең арағыҙҙа булған иң оло, мына Хәмит ағайҙың улы Мөхтәргә бирәм тип, Хисмәтул Мөхтәр Хәмитовичкә тапшырҙы. Мөхтәр ағай үҙе ҡарап таратыр тип көтөп йөрөй белһәләр. 1 йыл көттөм, 2 йыл көттөм. Берҙә һүҙ юҡ, алып ҡуйғандар эшкә башына. Бер көн киттем, мәтән был шәжәрәне барып алайым, мыны килнән ҡағыҙға төшөрө кәрәк, мыны туғандарға таратыр кәрәк. Алып ҡайттым да художникка ипләп кенә, үҙем ябай ғына итеп һыҙып бирҙем. Шуны эшләтеп алдык. Шулай итеп, мына беҙҙең бөгөн Хисмәтуллиндарҙың 13 буындан торған шәжәрәһе бар. Киндә Булат Әликасов беҙҙең хәҙерге Баймаҡ районының 1-Ҡол ауылы кешеһе, Тамға һыты. 1775 йылғы суалышта ҡатнашыусы старшина Әликәс Һөйөндөковтың улы була. Беҙҙең атай, олатайҙар шул Салат Юлаевтың суалыштарында ла ҡатнашып йөрөгәндәр. Һөйөндөктән Әликәс? Әликәстән Киндә Булат. Мына Киндә Булатта беҙ әле тормош иптәшем Әлисмә менән беҙ ошо Киндә Булаттан килеп тоташабыҙ. Беҙҙең ара бер 9 буын. 9 буын туғанлығыҙ бар. 9 буын туғанлыҡ бар. Буранбай менән барып тоташа. Беҙҙең ара элек Буранбайҙан сыҡҡан инде беҙҙең ауылда. Шунан сыҡҡан. Башҡортта бит инде 7 буындан яҡын өйләнергә ярамаған, һеҙ был ҡағиҙәне боҙмағанһығыҙ. Беҙ боҙмағанбыҙ. Беҙҙең запаста 2 буын тора. Элек бит шундай ҡағиҙә булған. Фамилия иҫкереп бара тип, яңыртап итеп, өлкән улдарымы шул атаһының исемен фамилия иткәндәр, или ҡартатаһының исемен фамилия иткән. Атай менә шул үҙенең атаһының исемен, Ниғмәт ҡарттың исемен миңә фамилия итеп биргән, Ниғмәтул дип яҙылған. Мин семьяла бер үҙем менән Ниғмәтул, ҡалғандар ҡустылар, һеңлеләр, без Хисмәтуллиндар. Иң алда уҡытыусы булырға тип хыялланып йөрөдөм. Физика, математиканы мин уҡығанда көслө инем, еңел апара инем. Шунан унға ете башлағайным, уйлайым әйтәм, юҡ, шуты давай ауыл хужалығына үсәйем әле, специалист кәрәк. Үҙем ауыл хужалығын яраттым, хозяйственный эште. Атай менән дә бергә эшләп үҫкәнмен микән, шунан әле бәләкәй ваҡытта мин мәктәптә шул 5-6-ла уҡығанда, 7-лә уҡығанда нишләптер колхоз собраниеһына йөрөй торғайным. Анда минең бер дә кәрәк юҡ инде, ҡыҙыл эштә юҡ. Ну, 1-2 малай китә бирҙе, шунда ҡыҙыҡ. Анда элек йылыштар ҡыҙыҡ үтә торған. Анда бөтәлә открытый яҙып һөйләмәйләр, сығып һөйләйләр. Ҡайны йырлап сығып китә, һөйләп бөткәс, ҡайны бейеп төшөп китә. Шуны ла ҡарай барған бит, колхоздың эше менән дә ҡыҙыҡһынған булғанмын әберне. Ана шуларҙан әберне ништәгәндер, этәргәндер инде мин ауыл хужалығы институтына уҡырға барырға. Шул агрономия специалист һайланым да, шунда барып экзамен биреп уҡыуға инеп киттем. Институтты тамамлағас, йәш белгесте тыуған районында Октябрҙың 50 йыллығы исемендәге колхоздың агрономы итеп тәғәйенләйҙәр. Төндә барып бер әбейгә урынлаштырҙылар. Шунда барып, иртәгенә барып председателде күрҙем барып. Өлкән олпатлығына бар ағай, 50 йәште үткән булған. Ул бик кешегә ҡатырғанып бармай, ипләп кенә әйтә, өйрәтеп кенә матур гына итеп. Шунда дипломатичный, матур бер ағай ине. Аны бергә эшләп киттек. Мин анда эшләнем йылда 9 ай. Хәлик Хәбиб Нәҗәр, Һидәйәт улы. Йомағыҙ эш башлатмай торғайны. Пасып баһала, ҡустым көтәле 1-2 йоманы көтәйек, йомағыны башлайыҡ. Бик булма, кесе йомағыны башлайыҡ. Әйе, шунда шул ваҡытта ул динде лә ҡушалып барған. Беҙгә белгертмәй генә, ипләп кенә уҡып, нәмәләрҙе матур итеп,
нелерді біздің дин канондарын тұтып, аны бик ихтирам еткен. Үділі бик грамотный болып шықты ол жақтан. 77 жылда біз барға тура келді Египетке, турист болып. Бұл мәсітке инелі кетті. Мәсітке инеп, тігілімі хүйлеше, дұға оқы, солар мәнешті, бұл вес моторды, мұны арқаны хүйіп алып кетелер. Ол динді түптен біле. Мұна мен әлі көп кішілерді дин бойынша білемін бүгін. Анымақ түптен динді білген кішілер хирек. Рәсем әйінгей, боласақ енгей, бірін сөт қылда, хәзін көз алдымда өте. Мен аграрн болып іште бергенде, 50 колхозында рәсеме қадір училищені бүтіп, Белалда оқытып алды бір ел. Ол вақытта мен институтта оқиыным. Мен бүтіп қайтқа сол Сыңғырға өсті оқытырға. Сибай педагогия училищені. Сибай педагогия училищені бүтіп, Сыңғыр ауылында оқыты бір хәзір. Мен жүрем нейді 50 лет 50 елдің ішімде колхозда іште берейім аграрным болып. Ат менен қайтып өрейім. Ат менен, ол вақытта ат, қышқын ат менен бек нейінді. Сондай матыр тура yoldan yürüyün, yol gerekmey, türlü pagıdalar kaytıp olar, kitip olar. Hüleştik de 70. yılda Betim biter yürü, öğlenecek. Rızalarını verip, nasıl 70. yılda öğleniştik indi. Bugün hemden iki ulığız başka sığıp motor etip dünya götüp etalar. Kızığız gevde, buna kızığızın kızı Sulpan, hevde konakta. Yeğenler köpmeli? Hazır bişev. İki malaydan ikişer, kızı kaydı buna bir kızı. İngilkane hazır 10 yaş buldu buna, ülke malaydan neyine. Mayayında azat 4'tü büteyinde. İngilkane buna 2 yaş bula, ağzamga. Hevde baymakka kamsamol işine sakaralar sayma? Nese yıl sana geldi kamsamolda? Kamsamolda 4 yıl da üsay işlenim miken, şol tereş 4 yıl daha şol işlenim. Мен бала хора бердім, бірінші гектардан рәсім аш мен ибәрегел аграрлым етіпті. Елаж дейді Баймақ сауғында келіп шыққаны аграрлымға урын. Шона Елаж сауғында келіп шықты. Бұл ебермейдіағайлар. Имамов райкомның бірінші секретары Имамовтан хорайығы. Анан хорайым. Бәтім рәсім аш мұнда етті менге, мен кетейін өзімдің специалист менсі аграрлым болып. Бір вақытта актимителер мұна яғын колхоз бригадан айрабыт колхоз етіп, Әктәбін Ирлелан исемдәге мәрәх бригадыһын шунда бараһың. Мин атказа итмәдем, потому что мин хыгайным хужалык эшенә. Авыр булырында уйлап итмәгән менә киттем дә бардым. Һәр бар апарып мине ташлап киттеләр. Дегендә калдырып барһам анда юл да юк, клуб та юк, контор да юк, бер нәмә дә юк. Кешеләр дә итмәй. Ишкә бригада белек генә авылда Tüdülüş yok, taşlandık avul, eskilik, bir küçüğün urluk mende bulsalar, adem üstüm işken astırı yok. Şu an her kadrlar iyi balı gerek. Şu an Nerisimam şeklinde, hin kadrlarda uygun kamsamoluşlarının bilen kimler gerek al. Horab aldım, şu Azamat Rahmatullah işte iş bulatıptı, parkım etip. Agranım bulup, onda kayıttı avuldan Yamantayef degen diyget o. Техникум бүтүп кайтты, Баймак техникум, Ауысал техникумун. Байрамболов Рафаэль деген дегет кайтты, ол зоотехникті бүтіп кайтты, аны зооферм етіп қойдым, мұны аграрным қойдым. Шон Сырлыбаев Арефхатаға йөрөйүнө, ол вакытта бригадерінде аны қойдым, прораб етіп қойдым, түзіліш керек. Анда элекке бригадер Исмағалиев Хажғалаға йөрөй, аны механик етіп қойдық енді. Шо көмәкләп, үлкен буын, еш буын хәзер іштеп үттік. Аралаштырып қояға. Аралаштырып, тегелердің ақылы керек, біздің энергия керек. Biz yanlışsak diler tölete. Enerjiye küp gerek. Kalkuz bek 75. yıl işi koruluk yılı. Yağmur yağmay, igen sesli, igen uyanıkta yağdı irta geldi. April'den 2 yıldan ve üstünden tırmata başlanıp, April'den 25'lerinde basıp bitti. Ul vaxta şol yağ boyu, yey boyu, köyge bir tam sayın bortuşmanı. 2 sınıflar oraya aldık. Her halam gitmey, gittik Ukrayna, Latviya, ularda halam taşıyıp. Mında колхозный ауыр. Шан дилен калдык, агастар себеп хәзер клубты ремонтлап җиңгәндә клубты ремонтлап алдык. Шан үй төзү керек, билгечләргә үй юк. Һәр агастар буралтып, үй төзеп, иске өйләрдә ремонтлап, шан харай юк, малга харай итешмәй. Һәр харай төзүне 250 башка типовый тәүгә. Шан техника урын юк. Ремонтланып, коронитә тәүгә ядда техникаларда кышта.
Күлгілікке тоже бір кордонлыкты иштетип алдым анда Буш районы. Техника шунда йылла чыктык. Киле елына шуматым иштеп, кадимге проект иштетип алып, төлүш кетти, эбеткене болуп. Колхоз бір 2 ел, 3 ел ауыр болды. 78 жылдан көтеріліп алды колхоз. Урожай боюнча, масылы боюнча районда алдыңғылар ретінде болды. Даже мен кеткен вакытта, 2 ел мен 1 көз күттім, 2 алданып планлаштырғанда біздің шу колхоз базарында республика боюнча семинар өтті. Түзүклөндүрүү боюнча. Мына оң жақта тұрған мәдениет сарайы, Құлақайдағы мектеп, біздің орта мектеп, парк мына кәртілеп алдық. Табиғи паркты кәртілеп алдық. Қарағастан бұл, наверное, бізде парк жоқ тұрыл бұтен ерде. Бүгінгі дәлі тұтып келеді. Нормально, тазартып, мектеп ярдамында, ауыл ярдамында. Тоже мына бұл жағында олдан әйін. Елек осы парктың ортағында қайтуға беріле тұрылған. Балсық бады сол жерде болды. Бүгінгі ауылда 7 урам бар. Елек хикенге яқын ғана идар енді, мына 70-тің сол колхоз ұйыстырылған сырда. Әқадыр 2-6 двор бар. Қожалық біздің осы Мәрет ауылында. Сол 7 урамда, 7 урама бөлінген. Мына аттағы тұрған ферманыла, мына бұл балалар бақсағында, сол әкрамызда уақытында ішләлді. Бұл атқа ішленгенде аткорын площадка кетіп. Дойны көрт біздің бұлды торф участығында. Хауынсылар өріп ішлей тұрғанылар. Әқадыр мына атқа көсіру сол аткорын площадканы сол 70-ші жылдары сұрында ішләлді. Асфальт жолдар сол жылдарда алынып шықты. Мектептің проектында әдесәдіп кетті. Мында мектеп проектінен айтылар, мында ауыл бәлекей, іштетек 100 тұққан орындық ма. Біз іштетек 200 инса орынға. Орта мектеп іштеттік. Атайыттар егіділік мектеп бізге ететіп, ауылыны. Оңғарақ мектеп толды балалар менен. Мында ештер көп. Балалар туым хейбет артты. Детсатта толы болды, мында мектепте толы. Біздің проект нормал келіп сақты, тұрылманы. Таман болып сақты. Таман болып сақты, атайтыларында бәлекей іштейік. Балалар көпті көлтіп. Бұлақта хейбет. Халықтың артырын алдан көрген әгер енді. Егіл ештер бейт. Қайда ештер енді балалар. Ештерді үшін бұнда топлана сөңкі еш бар. Еш бар. Ешеуге урын бар. Ештерге шарт бар. Шарт бар. Еш қақы бар. Ауылдан ұлтырған ері матур бейт. Табиғаттың бәйт матурына ұлтырған уран біліп, елғаға, мал күтім тәңі әргетірәнді егіннек юқ. Халыққа, үй халарға ярдам ету колхоз тарафынан бек зор көлемде басқарылған бетелі. Бізден де түрлі вариант қолдандық. Өйде бір диләнк алып, диләнкіден қырқып ағас ташындық. Шунан арбалет үйлер алдық, пересенсер алабыдық. Шунан сетовый үйлер алып төлінек халыққа. Бек ұлбатта кететі бір 40-50 үй колхоз тарафынан төлінгендір шул тәрелі. Халық үшін, халыққа төбе бердік. Ештер үшін. Ештер төліп бердік. Анда біз буш бердік бетінде. Буш болды. Буш болды, ақсан малық. Колхоз есебінен төлінек лиш бішләгендерін алар. Налар қалдылар, ішләнділер. Ақланылар енді. Ақланылар біздің үмітті. Бексеп. Телеге болып түзушілер де техниканы бесплатно алдылар. Кем өйде төліні, техниканы буш бердік. Тракторлар мен неме қара. Шап дәуір болды енді. Мына ауылдың көтеріліп қалғанын сұры, сонда еш бір сәтлі келіп, сонда бүтін энергияны алып ішіп қалғанын. Білгістер, біз яшейін ол вақытта. Армайлар іштейлер бүті әлі, үйірі бұрып. Ертенен кеске декілім. Мына біз тұрған орында, бұл 70-ші жылдарда колхоз ұйыстырылғанда, қолай алаң ені. Мында бір мәлей оғыны. Мұтымыла біздің ауылда колхозда оғыны ол бригада вақытында. Мына кірамда ұшында алып көліп түзіп, трактористар, шофердар үйге қоя тұрған техникаларын. Хауықта шын зағайтта, қыш бөйшілі керек. Шунан соң мұтымыла ішлей баштанды. Арттағы заправочный станция тоже сол Торстайн ол. Онан соң элеваторға барғас 90 жылдарда термен төзінік, сонда ол оборудованиемен бек ярдам етті. Сол вақытта 2 хайыр ені, сол бір 2 жыл ішінде хайыр 400-ге етті. Сол 3000-ге етіп келейіні көт тауы болса. Тұқымдары хайветленіп. Кел яш шауынсылар болды, малсылар да яштар болды. Қырдан әкрамыздар өзі барып, ішлеген, осынан яшап кеткен, осын туып өскен қыздарды, егіттерді ішлеген орындан барып қайтарып, барып өйләшіп, өздерін алып келіп, олар әдір бүгіндер осында дүния көтіп жатқандар бар. 21-ші ел кеттігі десе байса? 21 ноябрь айында оларды милет ашпағыш келді, бірі секретар болып. Ол 21 келді, Әлесмамыз кетті неге, үфіге. Ол келіп 1-2 ай іштәттілі, мен айта, бір қалғызда хинге тарығайған, бір аяқтағына басып тұрған, хинге дура қожалық керек. Әлі сила сабына көстені. Мен көсіп кеттім енді.
Колхозда былай бик эшләргә пландар зур инде. Колхозда әле эшләр бар инде. Сыныпта Халыктың конкурсы күтәрелде бит инде. күтәрелде, кеше өй ала башланы, һәйбәт машина ала башланы, кеше матур итеп культураль яшәй башланы, аракы эчү кәмене, кеше укуга ынтыла башланы. Белгечләр укуга һәр көнне укый. Тәҗи кайбатта була торганы, 5 белгечләрем савышны китеп бите, бер үзем калам колхозда. Биргәндә сессияны калдырмадым, укыга тинем. Уйлма урбала. Сибас авыды барһам, ул биргә арасында артарак калган. Хәтта совхоз борынгы техника тышта тора. Шул азбардар итешмәй, атап пинешләмәй, зур поселок битендә искисебай. Матурлап халмагыннар системаны техника тышта ултыра. Ремонт мастерской елы, анда ремонтлайлар. Әбулай ходовой техника тышта. Иртән хуукта завод итеп китер керек. Машинаһында, тракторында. Сибай совхозында ничә ел эшләнегез? Анда 2 елга тултырманнар. Һеҙҙе Ялайыр совхозына Ялайыр ебәрделәр. совхозына ебәрделәр. Менең эше шәп бара, Ялайыр совхозын күтәрергәрәк диләр. Әйе. Ялайыр совхозында хәл нисә генә? Анда хәл Сибай совхозынан да насар инде. Ялайыр совхозына баргас, хәзер фирмага бардым битендә, дистрибьюторны Хайвула районының Хайвула совхозы уларда Кулибаев эшләй инде. Ул уйлакта нык кара торган, бит авыйнамады. Барып карагам, бұл эшләп биткән душевой нәмәләр, магазин шунда не, бара шунда питание үстерген. Без дә эшләп башлаган нигә Ялайыр совхозының фирмаларында. Шулайтып теплый переход карауны гарагана хук кысакмай йөрү теплый переходтан гына. Шунда ук лаборатория, шунда ук магазин, шунда ук сауна. Даже ирләр китеп кайбарда килеп миник белән көтеп торалар, калтын эшен беткән саунада бергә юынып кайтырга. Шунда нигә барып биттек. Именно һәйбәт кеше довольно эштән тикүш искәнмәй. Зарплатаны түләһәң, эш условия бар, кеше авыр җиргә була эшкә бара. Минем төп максат эшләгәндә халыкка условия булган эшләгән кешеләргә. Алар эшләгән урыны шарт булган. Һәйбәт яшәһеннәр. Әгәр дә бер кеше насар яшәй икән, һәйбәт мин уларда бик йөрәкне ала торган. 24 көз бардым. 25 bir yılda başta zafla iyi de arkadaşlar tüdü büttük. İzirde tukta tüdü büttük. Neler, adinler, bulikserler. Bütün ilginde 2006 yıl bizim valımızlar oldu. Sakıdığımızda 90 bin tonla ilgin. Şunun 64 bin tondan hükümetke attık. Şunun 64 bin tonla ilginde taraftıp attık. Kayda mektep yok. Ben 4 adinli mektep tündük 8 yıllık. Yakılıfkalar orta mektep tündük. Şu an ditsat her birinde magazinler işlep, yollar işlep. Derece atıp avtobüs iyi vermeyi. Marşrutqa indirməyib Sivayət baha. Şu an savxozdan ақша төлетіп, өзін маршрут işlədib, savxoz итәбінен yürüttük adinlərə avtobus gündə 2 tapqır. İrtensək kilə, kes kilə. Riza Yaxinlər, Faralovlar, mına Ayrat Şərəfuddinovlar bitində şunday знатный mexanizatorlar. Алар зарплаталар шулай батыган мына. Анда главный агроном Моряков Юрий Петрович бул күчле болды, шулай айтып. Шул 26 көтәрелеп киттек без. Тәүге донды республикада бер алдык. Дон комбайннарын 2 штук. 26 ел Дон комбайндар чыгара башладылар. Шунан без ибердек Ростовка комбайн дерга 25 механизатор. Барып 3 ай комбайн жыйуу цехында эшләнделәр. Донда шунда үзләштерделәр. Шул елы килде безгә 2 дон. 26 ел. Именно 2 дон 26 елде 90 ел киткәндә мин 50 дон калдырып киттем совхозга. Иң алда бит алды. Ул бик яхшы комбайндар. Менә бүген кейс диләр Американ. Шул донды бит алар безнең патентты хатканнар Америкага. Шул донды кейс катем бүген җиһазландырып Америка безгә кире хатып ата шул комбайннарны. Ишат Хамич мен барганда техникумда укып беткәйне. Совхозда комсомол секретары комитетының секретары булып эшләп йөргән. Октябрь отделениеда управляющий итеп җибәрдек. Отделение бик насар иде. Анда кеше китеп беткән, эшләр җитмәй, төзелеш юк, квартирада юк, производство объектлары насар. Ишат Хамич риза булды. Барып ең хәдәгәле эшкә тотынды. Ул елдары тәүге менә 24-25 акрамазасын авыр булды. 26-27 елдары уже табигать та ярдәм итте. Эшләрдән һөдемтәһе уже 50 йорт булган бер авыл, бер 100 кеше эшләгән авылдан 16700 тонна иген нәмә государствога сдавать ителде, тапшырылды. Яшьләргә ышанды ул гел. Уларга гел таянды, яшьләр аны тоже гел аңлап бардылар инде. Ул безнең өчен, безнең гаилә өчен, минең өчен ул тәүдә укытучы ла ул тәрбияче ла ул, эшкә өйрәтүче ла ул. Шуңа без
Нинди генә вазифалар, кайда гына йөрмәһәк тә, бүгенге көндә лә матур итеп, бергәләп, осрашып, бер-беребезгә ярдәм итәргә тырышып яшәйбез. 90 елның март айы. Уларны хайлау аша үткәрелгән. Районга килгәч кадрлар, мәсәлән, үзем белгән кадрларны шул хуҗалыктарда куеп, mana уларны мазавыт, тоже бит Аурай парайны, анда как-то тотып калу керек, промышленностьты дип бергә эшләргә туры килде. Безнең уларда төп максаттарның бире булды, студентларны матур итеп укытырга, алар кайтмаган авыр замана бит. Ни зарплата бирипмай, ни шуга без райондан, республика тәгүләрдән булып, студентларга ярдәм иттердек. Ылауында шул продукты җыеп алабыз да, һәрбер хуҗалыктан Үфөгә, Стартамакка, Магнитогорскига шуларга җибәрә торгандык. Ит, ярма, картоф. Әйе, ит, ярма, картоф, он, нимәләгә инде. Акса, Хәлдән килгәнсә аксалаталар. аксалатыла ярдәм иттек. Барып, осрашулар үткәрдек Өфөлә, студентлар менән, якташлар менән. Аларны аңлату эш апардык. Укыгыз батырды, авыр заман бухала, кире районга кайтыгыз дип. Шундай эшләр эшләдек. Сибай элеваторының генераль директоры булып эшләү дәверендә үҙегеҙҙең тормош тәжрибәһе, барыбер шул игенгә яҡынлык, игенде ҡәҙер иткән кешеләрҙе баһалай белеү тәжрибәһе ярҙам иткәндер инде. Элеваторга эшкә егәс элек уйлап торган, иген тапкыр монда халалар да, иген ята икән шунда йыллар буе. Анда ла улай гына түгел икән, иген ул тере организм. Уны менән көндәлек эштер кирәк, аны йөрөтеп тору кирәк, йилләтеп тору кирәк, бозылмаган, хакланган һәйбәт дип. Тем более ул иген хаклагыз гына түгел, элеватор тирмән төзелде бит анда. Тирмән төзелде. Мин барганса тирмән ултырайын, ул башлаган да ташлаганнар. Мортаза Гвадулуска бардык инде, ул да әйтте, давай акча биреп, шул тирмәнне төзегез. Ничә ел төзегез, һәм төзеп алмайгыз дип. Мин 95 бардым Гыйлварда эшкә. 96 ел февралда тирмән 95 даже декабрьдә июльдә башладык, февралда ебәрдек. Бер елда төзеп биттек тирмәнде калганын. Онда без башка якка хата башладык, Үфөгә ибәрә башладык, башка районнарга. Шул онда хату өчен ошо Урал артында һәм Көньякта 20-гә якын фирменең магазин астык. Безнең хату буенча айлык оборот 6 миллионга итте, еллык оборот 60 миллион үтеп китте. Һуңгы вакытта. Шулай дип элеватор безнең нигенә булманы. Иген хаклагыз предприятие һуңгы вакытта комбинатка әйләнде инде. Ул үзе игенде әзерләй, иген җитештерә, онда хата, шуның подсобный хуҗалыкта булды безнең, суска менән булыштык, яшелчә белән булыша башладык, шуның агас эшкәртә башладык, шулай дип төрле тармаклы зур предприятие әйләнде. Ну, хуҗалык булай игалга килгәндә шул тоже зарплата бирү юк иде, авыр иде элеваторда, аны рәтләп кенә көйләп алдык. Һуңнан калала алдынгы ниләрнең беренә әйләндек предприятиеләрнең. Зарплата 5000-гә барып битте һуңгы вакытта. Безнең бөтә товар оборот елына барып бит 102 миллионга, 102 миллион. Шуның 30-35 миллионы налог түләп торганык. Бөтә уровеньгә, Рәсәй уровене, республика уровене и кала уровенена. 1992 елның февраль айында Баймак районының Темәс авылында Бөрьян ырыуы корылтайы үткәрелде. Был йыйында байтак мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Шуларның береһе Урал аръягында югары уку йорты ачу иде. Күп тә үтмәй республикабызның президенты ярдәмендә Сибайда югары уку йорты ачылды. Ягъни был хыял ысынбарлыкка әверелде. Институтка хөкүмәт акча бүлә. Корпус төзергә, ну әйтәләрендә давай укытучыларга йортты үзегез бер нәмә эшләгән. Аптырышлар, күмәк лабалар җыеп алдык та, егетләр улай аптырышмайык. Әйдә бер икешәр, берәр дом бирәйек, двухквартирны төзеп бирәйек укытучыларга. Үзе бирһен кала кемгә кирәк. Иң алда чыктык инициатива менән, без 2 дом издавайттык, 4 квартира. Тәүге елда шулай сөйләшеп издавайта бардык. Ана шу күмәкләр Бөрьян, Белорит монда, Җылайыр, Әбьялил, Хайбулла, шул торлак мәсьәләһен Сурала булгандыр инде. Әйе, торлак мәсьәләһен хәл итүгә тос өлеш индердек. Ул вакытта тәүге фән докторы килде, Илишев, Гыйбадулла дигән ага килде, профессор. Бик инициативны матур гына йөрнул төзеп, өлкәдә эштә булуына карамастан. Менә шул тәүге доктор булды, шуннан башкалар килә башлады. Әллә бүген анда һәр 8 дә фән доктор бар. Расимәнгә Әкрәм агай менән хәзер
Нисәмә ел бергә яшәгез? 36 ел. 36 ел. Анау ана бит күпме яшәйбез, 3 бала үтердек. Акрам һәр вакыт эш өчен янды инде. Эш дип уянып китәр инде, эш дип барып ятып китте. Бик нык тырышып эшләне. Без гаиләбез менән күп ерләргә күсәргә тура килде. Хуҗалыкты күтәрде, аны икенче ергә алып киттеләр. Шуннан барган бер yerендә ул патриот булып бик сәмләнеп эшләде инде. Һәм һәр бер yerдә лә моны барган хуҗалыгын, предприятиен күтәрде. Анда көнен-төнен эшләде инде ул. Бик нык эшлекле, бик һәйбәт ата ул, бик һәйбәт тормыш иптәше. Мин аның менән моны күпме гомер итәм. Бер генә секундта үкенгәнем юк. Аллаһка шөкер, һәйбәт яшәйбез. 5 ен-сәребез бар. Шөкер. Бүген Баймак районының беренче Эткол авылында Әгъзәм Нигъмәтулла улы Хисмәтуллинның кинә улы Әдәһәм атай нигезен һаклай. Әкрәм Әгъзәм улы һәм уның варислары был нигезгә мөмкин кадәре яшарак кайтып йөрергә тырыша. Атай өйрәтендәге агрономический үткәннән. Шул һөнәрдә хәлләгәндә шул Елар совхозларының зур пульларын карап үттек битендә. Стар Сибай совхозларының танылыкталар бер сакта йөрү турында гәндә. Минем берсе инженер дип уйлый торган. Техник беркесеннән техниканы яраткас, шул. Улай шуа, ну экономист һөнәрен алган, ул как бы любой yerдә лә эшләргә була дип, шулай дип өйрәтте. Заман һөнәре дип шул. Шул атайның киңәше буенча төшкәйдем, но үкенмәйм. Ир кеше үз гомерендә өй һалырга, агач утыртырга, ул үстерергә тиештеләр. Ултыртылган агачтары урмандыр. Халыкка ярдәм итеп һалдырган өйләренең ханы бихисап. Әкрәм Нигъмәтуллин 2 улын кырын гына түгел, йөҙҙәрсә яшьтәргә юнәлеш биреп, аякка басырга ярдәм итүе менән дә ир ураманы һаналырга хаклы. Изгелек орлыктары сәсеп барган юлың оҙон булһын, ил агаһы.